Kada barsnang mau ba haringkat kajing setan lang UMLA ka Wasilong ba Mahendra Rapsang komisi benta batpen pau kajing persya kajing temu ke sarkar manit bu ya ki koloni ki kharmator ne ki herjan shamau ba hachka ka badan HTB hospital benta ka khnai trek noitung lalai banyak kendo yo sembut menteri rang ba batpen pau kajing persya bat IT ru da ka dorkhas Habe akan berkilat petai kubur hadian beladab kajing kendo yo ba preston tensang orang ba senang kesenang mau ba David simle loong ba kadar ba senang kala IT da kadar khas jang kajing persya halo kajing semu jang sarkar banwan bu yaki harjan Nila ada kasih kasih bersiap juga halor ka di sarkar kabarang suan berat ikut lagi harjian kulni posnong juga mau nila ada kasih ti insasadi itu ka kasih juga bayang sabitep ini kai kau input isale baik kawai kada bangi bersiap boleh kalau population apa posnong juga kalau highly dense nila pun amba kadai kawai nak densely populated locality apa posnong juga mo kadon ka population ka bakhat sa hajar itu sinong boret berkat ti lada ki wan kita ki jai brio sudah ki wei kawai koloni postong jigi kan longkum na sa stong jigi kasem jigi yengi ki nong siar sinong man punya ya stong ka pa fitep hi ki jai brio ki log kum no yang in study biang e kadi kampat dai ka final decision in study biang e kadi Abi dai bagi ni kajing ora ya temu jang sarkar bahwa ini suatu mereka yang di DCM ba ai Pusto ni laong ba kat kumga iu keladon yang kiru ba kamda ya lang ba kesnong matrai na do maslang ka sarkar kamsim lakan joktin ya ni kesnong ba shoban ya kini kejing temu jang sarkar ban wara ini gibril hang te bo snong mau ba tinaga liang kesnong na do basi ke beningkong do menta meneru ni patpaw iga jik persa alor kini kejing temu kejing sarkar hai kini kisingin adon ga general meeting ringkat bagi traying empat day kita ki nong chok nong baro midang shimbe shwa tangi kita raye ki balong genuine ki bala asa la khan te ma makir ki don ka chaka ka ndau te baro hi ki chai benrio ya ko ya kita ga meeting bat baro hi ki ai ki kersan ke dorba ki ong ba ka ba ka dorba ka sim karai kata ka de karai ka kado bat kilong against se ni ka di tumu ng sarkar tu kumbala long mata kadang di DCM ilaong ba study biang ila syong ila itir ngila pan pau jing e ko snong ba ngila pan pau ci ti la ong ba ai ba ngin ya syong ngin sa perkat bang ngin ka kam ba di sepentip ning ba i MLA beron jing lang te kala ya ka hang te po te mo ba kat no ba de ke caka ju kilo shmek de caka sarkar na caka sarkar kat kum ka jing itu jing i yang hadir ke Serbia ke bagi dia nak liang ke sarkar kalau kumba di pau ekar di pau ekar ada ki sim bet tang ta kala ekar nam ta ka jung nam ta kini ki brio ban pesnai ni ki iong ini ba ki kencak quarter kini ki brio ti iong ru ka wei ba nak liang snong iong ba bali ba kita ki lai spa so kuar ki department mo ki prepare na de municipal na PHE pribadi beli kim divide ini ki brio buat pesong la ka jong department kin sim ki jing ki la ka jong ki staff ki employee ti ong ba ki babun hi ki dei dong ka municipal ki babun ki dei jong municipal ti ong ba ka don jing temu ka ba ka sarkar la sim mentai ka ni ka iru habi dei ba municipal ka barim ti ong ba hang turu minsa sim ini ki brio na ka ni ka spa ni sim ya bantap iki ki brio te tengi ru ni ajing bot mentai da dei ba balong menumbu si jaka nomor kumba kalau mentang isu tu balai spa sapua ladang i divide tang dusan ru kalau poi ce ngi hang tai tang san spa angut ki khasi ngi medon ada wan tang sin wan sentap ikini khasan spa hajar sentap te kapobu ke jing e di ngi pitep ikini ki bri balong kumno na kapor sapua ki pa yo bri nyu trap kisaki kata tingim kwa ba kamau ba kalong sakoi pare ka koloni kabanun wara da kijing sniong tai ni don ka jing ting na kaleng dor persnong ko makalong menta pidang yo snoi kerteng ka dor persnong mau ba yo pai ka sngi ba ngi kum kunong song snong ki barit pai tai ni habli sim ya ka sarfiet nong ni harajan kum ba fitip menta gini ki harajan ki don ka jong ka komiti don romba snong don ni ai fitip hadin habut ba kini ki ju ki brio yo ki wan sinsar sundan hang tai yak de snong mau ba tingi ni pe ya ka bajenga nam ta kalawe ki kun samla nam ta ki nong chong snong hi baro ni ngit skam ba
cái cái baka sarkar kan da shime karai ru ila depan pau ki jungi bangila ongi pada long kepala nei bakit perkhat swa bapin shift ya ke area ya ki brio sa kai kesno UMLA ka thai uba Mahendra Rapsang habaya karan ulai tho baka jing thmu banwan ra ya ki koloni ki harijan kimya hap satya namar ka jinglong jingman hapo ka snang mau ba menta kala khapnya palat namar ka jingbun palat kilong yeng ba ka jing thmu ka sarkar banwan ra sa laispa sa pa artali kilong yeng kan bu ka jing e shibun ya ka snang Hadirin ke sini yang berkuat kubur suah pada April. Ti ngalai kendu iba kestur ngong ba kani te kemalong namar ba penuan rakyat koloni hentai kemyaham. Te kami biang kot kubur kini ke sini bakila ayah feedback sa high court ba ki relocate ke pencundang survey ke tadi jaga mo ba relocate ki lai spot sa kuari. Ki ketarung pelong meeting men Sunday hapo mo ba hal kat bati nong song snong dorbar snong ki sing samla ebar khoi ki arai bị coi cái này và cái tay cái jaka kalau long bakap nya pelat number 1 number 2 kadang long overcrowded long bunyi yang pelat ki banwan ra kata koi koloni ke balai spot sop padi kandang penkap nya susu pat pihak ke him ni pengilong agen siganu community mo kani ke sulong baik ba ka jaka kamlong bat mara su skoi koloni maka jaka belakang nya Nak baar bagan dorbar senong bat kinong senong kim sultanat banwara ya kada koloni tingin bensi ngi wan mani kedua ba prestun ong ba lara ka balong kani ben pensenge swa bat tiba prestun yong em kani ga sulong ka one of the location kinang pe su kiwi location kanang ba yong mila ban divide ini brio ban pha la ka jong ka jong ke area ti ka song jing start jong ka government kan lek dulu kata tang bangi ngilawan bu protes ban pensenge swa ni komunong mikmat ngangadon lang pai ba jong ka mau ba i bro koi maki ki ong umlong tengaro umlong simple aja la dau pai ba umlong ngaro umlong kata ka song ka jing start jong government kwa ban bu sinu ka song ka jing start jong